Шеш білмеші ежілі шамрықсын театрынже тұғырын біріміш пұлдарулық сезон ұжылжы. Асыровский Хайлавбел артына Граза премьера бат ұқырыш сцена және артесі. Спектакле Иван Чигасов шамрық режиссерларына. Вол актерзіне хынықтыне каштақ ұлжнузен кіртмесіне көраганзіне вара школ классикине еплерех пілніне тереслеме. Рашейре Островским пьесыдыры хлартна постановка ба сцены жіне духман театр шукта буля. Шамрыксен театрин кураганиземана пинде дығыржыр утмылды хырмыршылда, ундан игибинде шичимышынже хакпама булдарна. Вунбелік шылгайла Венера Пайгильдина Катерина сынарне калаплана. Хальгинче ана Иван Чигасов кабанихы ролинже вылямасынне. Малдан Лазачева республикин тавадивишлі артизы теленне. Марфа Игнатьевнара пурде узалгарджыга курмағынықна. Ундан жақсынарын тыткалары жын сылдаве менредезе шуғыжа бутна. Тен жак кабаниха выл шав Катеринах, шав Катерина хын вғынже шывазикмен бұлзасын. Обышкена кажарза пірле пурныза кайны бұлзасын. Бориспа пірле кайны бұлзасын. Міле пурныш полны поле чыжуын. Шамбада шоқшлаза бұқса, метлензе бұқса. Кам білет? Тен жынақта. Жындезесен хамырдавит хапорнышыра шулат бар. Бірга чыба жүрені анжақтан ба бірлешмен тіслікрен қаладып. Бажа құршына кача духна. Тепішневит ха. Нем жүкраны, шлазелемит ха. Интересно, шавжен ба бірле бұрнас бұзасын. Міле бұрныш бұла чырыман. Шта шлетім жер жайып дезе. Мана жазе, міндісі бұла чеші дезе. Шамбадал бұрныш таштан демле нем жұтламан жерден вот унхын кукри-макри. Шамрак режиссер шак шуғышпай келешне, вылда хыне еверля, үтізенжен урықларақ тишкерме тепчеме сүтсе явмақынықна. Аслади пьесын тепсын зыбаджа. Телейбеде бұрынма бұлдарны жинзем, темшін ана керлеттерзех тарашы детвол. Шак туем спектакльдер шыбех, бірі аякран, тепреші вықрақ падем байран кесредеть. Режиссерба актерзем палыртыне әжегіртме терлемесле дюзугурна. Кызыклыда анланмала булдырдене. Островский пьесына хывны шуғышта анжуғалдырде зедірышна. Тажы, хореография, постановка терле хускануба буян. Кашне кураганах пьесын шакнашкал ыландарымне ежына емеде буля. Театрда спектакле темеже хучен житсе гурмазынеща. Актерзен иги ушканеде выляныне хаклазан постановка гурыме перберинчен еплере хуйрылзадыныне азырхама булать. Шене сезонда премьера зем тадахта булеш. Игибинде ширын ватымыш шулда шеш пельмеші шуралнырамба шыр жерін билік шул жидеть. Шаванбада она халалаза, перен театрын сцены жинже, шене спектакль дугать, унын авторе Марина Федоровна Корягина. Паллах шене кун ачи ятлы булатьвал, лардагане инде Борис Наминович Манжиев. Изерына хали пурде палладыр. Раши жайби илзесін тебіржул, пурде театр ішлегензем, театра юрадаганзем, плеще, Всеволод Мейерхольд, ширалы жылтулдарныне. Шамна халалаза еберінде вреню мастер-классы зем артисем вали ертерешін, Сеспельфест регионзем хушинже ердеген фестиваль вағыденже. Шаванбада мастер-классыне худшынма ибір Питерды Левендаль театрда ішлеген Искандер Сакаева илемлі хердюжіне чынзе елешін тада берін батыра тебір спектакльлар тарашынына. Репертуарда ажазен кымылне тупма бұлдараган спектакль земде челай бұқсағуна. Чавашиен Галарам Валли, Алиса Александрова, Наталья Егорова, Екатерина Ангалакова.